Chief Minister Pulal Duhoma'n Mizoram State Project Monitoring Committee hmalak to chin chu tha ati thu soya an hmalak zel na tura hwai takakal turen acha Chief Minister hian voinkha Mizoram State Project Monitoring Committee hmalak dan tar lan na Annual Report 2024-25 chu Chief Minister Office Conference Hall atang zara MSPMC chu Mizoram mipui IO zo tura din ani a member thahnem tak nei po chang shwai tu ten thu khat wa a Mizoram mason na tho an endik ho shrim chu thil ro pui takani ti asoi Pulal Duhoma'n chuan MSPMC in rotna thatak tak an nei rin chanin sarkar po kaldan thazokin an kala atangkai hle ti asoya Annual Report masaber chu ZPM sarkar ma hmalak to na deuh vekani a tuna tang chuan an sarkar hnuwa an hmalak na an endik tran thei to do na atira tang an vilpui na te chu athato hle tura an ngai ti asoi Chief Minister chuan State Project Monitoring Committee hmalak to chin chu tha ati thu le an hmalak zel na tura hwai takakal turin acha a ruling mi le sa ni chuang an lo om ani po in hlau tur le an lama an tang zel don ti asoi in khoma hian MSPMC member secretary Pulal Thanzuala ralte in annual report chungchang asoi fi a na tho an endik te chu work profile format siama planning department atanga an la khoma ni a chung project an la khoma tang chuan mi pui nek na le bi chian ngai zual nia an sha te zir chiangin an na tho dan te na tho to chin te na that le that lo te man ro man chungchang te suman man dan le har san an to te an ena na tho an endik hi report fil tak zia zel ani a amuna na tho an en ma le en zo nuwa nodal department executing agency le contractor tenen pre and post visit discussion an nei chinani Mizoram State Project Monitoring Committee Annual Report 2024-25 tlang zarta ka hian project somli pasari an closing a somli pahni din muntar lan ani a hengzinga hian district panga champhai kolasip mamit longtlai le sia ha a Mizoram Polytechnic building sakzo to man tangkai lova omte din munpo tar lan ani